Pri pridelavi, predelavi in distribuciji hrane nastane skoraj tretjina svetovnih od človeka povzročenih emisij toplogrednih plinov. Oskrba s hrano je pomembno gonilo podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti, hkrati pa je zaradi sprememb v okolju čedalje bolj ogrožena. Dobre prakse trajnostne pridelave in potrošnje hrane zmanjšujejo škodljive vplive na podnebje in naravo, hkrati pa izboljšujejo zdravje ljudi. Kako jim je uspelo? Pokrajina avstrijske dežele Koroška je v marsičem podobna Sloveniji in ponuja raznolike pogoje za pridelavo hrane. Po drugi strani pa je Koroška dežela z enim največjih deležev ekološkega kmetijstva v Evropi. Ta zaseda dobrih 25% kmetijskih površin, kar je dvakrat več kot v Sloveniji. Ekološki kmetje ne uporabljamo sintetičnih gnojil in škropiv. Zato uporabljamo različne agroekološke ukrepe, da zagotovimo zdrave in s hranili bogate pridelke. Posledično imamo tudi več humusa v tleh, ki pa skrbi za to, da je naša pridelava odporna proti podnebnim neprilikam. Na avstrijskem Koroškem že vrsto let ne samo spodbujajo ekološko kmetijstvo, ampak si tudi prizadevajo, da se čim več pridelkov porabi lokalno, da so oskrbne verige kratke. Zeleno javno naročanje je pri tem eden najmočnejših vzvodov v rokah lokalne skupnosti, pri tem pa so posebej pozorni na prehrano mladih. Wir müssen natürlich wie andere Vergaben auch nach dem Bundesvergabegesetz unsere Lebensmittelausschreibungen auch durchführen. Und es ist aber natürlich auch so, dass wir versuchen, kleinere Pakete zu vergeben, überschaubare Pakete und dann auch in diesen Paketen den Bioanteil und den regionalen Anteil auch entsprechend zu berücksichtigen. Wir haben natürlich das Ziel, den Bioanteil an den Nahrungsmitteln in Kindergärten und Horten zu erhöhen. Derzeit liegt der Bioanteil bei ungefähr 60%, manchmal auch darüber. K visokemu deležu ekoloških živil pomembno prispeva iniciativa Zdrava kuhinja, ki ponudnike hrane podpira tudi pri povečevanju deleža polnovrednih živil rastlinskega izvora in preprečevanju nastajanja odpadne hrane. To ustvarja tudi pomembne finančne prihranke. Das Ziel der Initiative ist es, gesundes Essen in Betrieben der Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung zu stellen und Zielgruppen zugänglich zu machen, die einfach zum einen sehr regelmäßig außer Haus essen, also Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, aber auch Mitarbeitende in Betrieben oder Menschen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Wir möchten mit unserem Angebot einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ihnen Essen, das auch gut finanzierbar ist, also kostengünstig in einer Mensa, in einer Kantine, täglich zur Verfügung steht. Dobava pridelkov lokalnih kmetij v šole in vrtce poteka neposredno s kmetij, pa tudi prek distribucijskega obrata Der Bio-Bote, ki deluje kot zbirni center za lokalne pridelke in kot distributer za naročnike v javnem sektorju. Takšna oskrba, kjer lahko dobijo vse na enem mestu, jim močno olajša naročanje. Hrana v šolah in vrtcih mora biti trajnostna in kakovostna, poleg tega pa tudi okusna. Zato za kuhinjsko osebje organizirajo redna usposabljanja in izmenjave izkušenj. Das kann sein ein Kochkurs über Kochen mit Hülsenfrüchten oder alternativen Getreide. Das kann aber auch der Besuch einer Molkerei sein oder eines Bauernhofs, den wir uns anschauen. Das können auch Kurse sein, die ein anderer Koch, der etwas besonders gut kann, uns anderen Köchen beibringt, also ganz unterschiedlich. Kmetije imajo od zelenega javnega naročanja pomembne koristi, saj jim poznavanje potreb naročnikov v javnem sektorju olajša načrtovanje pridelave ter zmanjša tveganja in porabo časa za trženje. Der Vorteil für die Biobauern der Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln durch die öffentliche Hand ist klar gegeben. Steigt die Nachfrage, ist eben auch schön, das anbieten zu können. Und natürlich in verschiedenen Bereichen, von Milchprodukte, Getreide, Fleisch, Eier, nach Möglichkeit auch Obst und Gemüse
umso mehr, umso besser. Wenn wir uns den Aktionsplan für nachhaltige Beschaffung anschauen, der besagt ja, dass wir 2030 55% Bio in den öffentlichen Einrichtungen, Bundeseinrichtungen vorweg erfüllen müssen, erreichen müssen. Und das sind dann doch gewaltige Summen, die quasi dann in Bioqualität nach Möglichkeit aus Österreich angeboten werden können. Ja. Za doseganje ambicioznih ciljev na področju oskrbe z ekološkimi živili sta potrebni tudi visoka stopnja ozaveščenosti in stabilna politična podpora. Ganz wichtig ist, dass die Politik die Entscheidung dazu trifft, das zu tun, das Geld in die Hand zu nehmen. Und auf der einen Seite geben wir Kindern die Möglichkeit zu wissen, was ist Essen, wie wird es produziert, und das behalten sie sich mit der gesunden Ernährung bis ins hohe Alter. Und auf der anderen Seite müssen wir unbedingt unsere regionale Landwirtschaft stärken, und das tun wir hier mit 2 guten Gründen zusammen. Oskrba javnih zavodov z ekološkimi, lokalno pridelanimi in sezonskimi živili v čim večji meri rastlinskega izvora ter skrb za to, da hrana ne pristane med odpadki, je pomemben del prehoda v podnebno nevtralno družbo in krožno gospodarstvo. Kako jo lahko torej spodbujamo? S povezovanjem kmetijskih pridelovalcev in spodbujanjem njihove preusmeritve v ekološko pridelavo, s prehranskimi smernicami, ki spodbujajo povečanje deleža rastlinskih, ekološko pridelanih živil v obrokih, s podporo naročnikov in usposabljanjem kuhinjskega osebja, ter s politično podporo in ozaveščanjem lokalne skupnosti o koristih okolju prijazne in zdrave hrane. Hrana je naša vsakodnevna spremljevalka. Če izberem podnebni meni, zmanjšam svoj vpliv na okolje in izboljšam svoje zdravje. Ker pa so danes potrebne velike spremembe, je ključno, da pri tem združi moči celotna skupnost.